Ang Ginoo madahaiyo. Pagbahasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Lucas. Usa ka adlaw, natukdaw Jesus sa baybayon hanlanaw han Hinisaret. Samtang nagdadaisog ang mga tawo ngadto ha iya. Pamati han pulong han Dios. Hinkit-an niya induha nga sakayan nga iginsangya ha baybayon. Nagkahawas ang mga mangirisda nga nagbulyas an ira mga pukot. Sinakay Jesus ausa hini nga sakayan nga hi Simon ang tag-iya. Ngan ginhangyo hi Simon nga iduso niya ini hinggutiay tikang habaybayon ngadto han tubig. Liningkod Jesus nga nagtutdo han iya mga tawo tikang hansakayan. Han katapos niya paghimang raw, nagsiring hiyakan Simon, palawod ngan itunod niyo an mga pukot ngan makakadakop kamo. Binaton hi Simon, agaron nagkabudlay kami habug-os nga gabi ngan waray gud kami makadakop. Kundi, kung amo man an imo siring, tutunoron namon an mga pukot. Gintunod nira an mga pukot nga nakadakop hira, hindamo nga isda, nga haros magisi an mga pukot. Sanglit, ginkampay nira, an ira mga kaupo dito hinlain nga sakayan, basi buligan hira. Hinarani hira, ngan gintugob hinisda, an duha nga sakayan, nga haros malunod na hira. Pakakita ni Simon Pedro, an nahinabu, linihod hiya atubangan ni Jesus nga nagsiring. Pahirayo ha akon Ginoo, makasasala ako nga tawo. Nahipausa hi Simon nga nan iba nga mga kaupod niya, anduro kadamo nga isda nga ira na dakop. Nahipausa manliwat ira Santiago ug Juan nga mga anak ni Zebedeo, ngan mga kabulig ni Simon. Nagsiring Jesus kan Simon, ayaw kahadlok, tikang yana, mananakop ka na hin mga tao. Iginsangya nira an mga sakayan, ginbayaan an nga tanan, ngan sinunod hira kan Jesus. An Ebanghelyo an aton Ginoo. Dayawon ka, Kristo.